Yamira talifusa ni omasio baka Kristo Yesu, wabaya mifefu Yaovu. Salom. Fatuale tabaso batay renusi darumay lobalangi. Data honoga dededa. Yairoroga dedemi abagera irami fauhahu dede adrekhe lobalangi. Sabele moroy bagera era ni hafefu baka Kristo Yesu mangadrita. Ti ay ni sua ba o masime fa ibo dedeu khema so aya. Babodorogew ya aga irugida irege no somusote de aga ya aga banuao. Bayada mahonoge de dema me omasi draga mafododrongo da romalime. Sanuturulala khema. Ibisa ena sote de satua-tua draga. Baba mahal zo aya aga Yesu Keriso soroi da romali. Hede khema tua Yesu da mafododrongo. Yaduhu. Irama ina talifu sefefu. Tuho miku kheda. Ba berhuhuo. Maghadre ya yada o aurifage. Va mahal zo aya. O aurifage va mahal zo aya. Ada berdada tabaso da romay lobalangi moroy bazura zangopaha. Fazafulu nga wafulu irugi fele 5. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15 imane taromali lobalangi. Nano afuru zi eli naleni dalinia baba ba erege de dunia ba hare baba ngehao ba no fa atua-tua. Na fadou gule le mutaka ba le hare zanaka. Taromaliza tua-tua ba no omasio ba bebe za betede za makiko ya ia. Na iberege vehe desa ba no fa betede ba fozu vehe denia ba fa owehe moba silesehi. Ba oya bebe zo wehe moba ba le esa iila niha. Hevisa dania ba hevisa furinia dania bahanihaza mokaihenia. Fangerege de denia ba makauza betede adre si tebaina i muimiomo bapanua. Trigeda da romalilo balangi. Yami rama iraina iratalifu sefefu. So bagamay dola nononiha imane. Tu foi bebeu bululato hate muhede. Tu foi bebeu bululato hate muhede. Amay dola dae no sabua famangelama. Ena bagay na huku fodrake. Simane huku fa nakabebe. Na soniha falele. Fabebe menyebarkan hoax. Fahe'e mengancam, ma teror, ba falimo, ma berbohong. Ada bere-bere naso zama lua dae, naso zanabu dae, balakau. La fater khenia huku bodrake, ma la huku ia, ba ngabalo di huku badadania, soba nakabebe, bebe tanda yawa, bebe tanda tou, ya, batanda buenya. Nah, ada berda la fangelama. Ena babe hededa ba muguna ba mangelama. Muguna bangenana. Ira satua fena no aboto ba dedera ba bebe adre ma fehede adre ba atule sa muguna ia baba maduha satule bersaksi baba ngopakaturia si sehi memberitakan baba maema fodara dede memberi penghiburan baba maema hobu-hobu dae zisehinia bahiza bazita pai dae ira ama ina talifu sefefu bebe adre ma fehede adre goi ba tola ikhozi kulidana
tola ifaudu panua, tola isohoi de niha, tola ihedregen abenia, ba tola ifuyu zatul. Ada basoba mangelama enau boi aihu niha bapaho, enau boi te kiko, enau boi te huku, hadia i enau faluha baba auri ya ia va ohau-hau, fa asehi, fa atule, heba niha sato, bahegoi, bazi sama-sama nihadra. Ada danya basoba mangelama enau mangenane babehede. Soba baka may dola keda ira telefuse imane hadia va mabudrauno na tenga hadia va mabuzatua na tenga bebe le mabudrauno bahanga le fauzatua babe kekekeke ya mira telefuse mo amakhaita babehede babebe adre da ogezi tobali mene bahuhuo makhadre miku feleziwa pa wasisiwa 20 a 20 asara. Bazura zango paha adrei te fatun va fehede adre ba mo amakhaita ia babango khege fa atua. Jadi tenga hadre ke megeno mene enabuila huku. Bazura zango paha adre moroi ba vehede, moroi ba bebe ni hadre, ba oroma hezo ngasi fau ia. Ba sodo bua ngasi niha molo zura zango pakadre, mani fotoitoi surat-surat puisi, eba zura yobi da eba zura gamai dola, bahiki ba zura zango pakadre. Hade ia da ngasi niha, si fefena, ngasi si sotede. Ba si dua, ngasi siletud. Orang berhikmat dan orang bodoh. Dawe fausate niha. Niha si sotud man niha si berhikmat. Bahadia iwa bada romalia dre. Na tabaso fatua le berhua dre. Ba iwa liza tua adre. Lizi sotud adre. Bano omasir. Menyukakan hati. Menyukakan orang lain. Hana natabaso bazura zango pakhadre maafefu bate fatune va fehede zisotede adre fehede za tua adre iratalifuse ba oi turia somusodede oi turia vangorifi ni faema dazi fufuna si dua va fehede zisotede adre oi fehede sanuturulala samokailala ena aiku bazisoki. Da vehede ni hasi sotede. Si telu fehede ni hasi sotede adre ba oi fehede ba vodara tude. Saitu fanetena. Sarasa tude irara dede. Si efa va fehede ni hasi sotede adre orang yang berhikmat ba fehede niya itenawa zile atule hada ko itade enau boy aihu babaho fa atikiko la di fasala manenawa bahizai o itade enau boy aihu babaho dawe behede isotede fehede si sotede adre batobali fangarodede menguatkan niha sabe fa abele ya si ni fotoi yang lemah, yang khawatir, yang takut, ya arode ba si afuria va niha si soteda re ratalifuse ban fehede nia no fehede vangosara no fehede ba vangosabua da niha si soteda ma bali Indonesia orang yang berhikmat. Babasi tapai da so ke ini hasil leted. Orang bodoh. Hadaya da fehedenia bayo bada bebe sabeted sama kikoya iya. Moroi ba fehedenia, moroi ba bebenia ba
alua nga balezile sukhi irege dauza makikoya ia hadia ber me fehedenia oi fehede za betude fehedenia na tabaso mikino baiwa oi fehede zo bohmoba abi esiai fehede da so bohmoba lo ne le manu ila palo le manu hadi fadulini hadia ber denia manu sobo dauni hasibodo ba iwa badai nasa le manu ila vetahogo ni hasibodo ba vehede ba mahade ni wania irege lua aihu bapaho aihu sama saya bapaho ba mazui moroi ba vehedenia ife soho de navonia i oaya navonia ilimo navonia ba fehedenia tola tobali samabali sifatalifusa samabali si asaratede tobali samabuka da vehede ni hasiletede irama ina iratalifusa fefu adre ba berhuhuo ma ukhare te amenesi dozi samati usinia edena te kaoni ita fefu o khege wa atua adre na siletede drauge ba banerela la vekoli adre to bagulidana beveu ma fehedeu no fehede ziletede batola i alani drauge adre na tabaso ba perhu adre irama ina iratalifu sefefu ba izaraini va fehede niha siletede orang bodoh ba amai dola hule zogau lesu menggali luba baya ya samesa zaihu ba kabadekir ibe na sa duma hule zanuduga elikara elikara biasanya dan rono Israeli ba ena lehadi sama kikobanua bala elini ba itaria ba gelikara ba badagay sosogul ba iwa bada amai dola zanuduga elikara ba kalwa gula ba ido samesa dania zanuduga da buah fehede amuata ni hasiletede mazui hula zamo kaikara ibo agara batangannya samesa da eze soho ba mazui ibe duma zui ma ilustrasi sanila eu na sibodo ia batola mane tetaru badangania he eu ba mazui hadia ni okuna enia babanila eu elwahania ya mi iraama iratalifu sefefu ba berhuhuo adre ba edena tefasugi ba dededa walua ni hasil tede adre lua ni hasil sekhi fehede adre ba ya da aihu baba atekiko ba fefu hadia ia ni faluania ba oisi leboto da duho bazura zango pakadre wa fefu manu hadia za lua baguli dane adre ni faluaniha na tenga sodanedane baba ngata ufilo balangi ba fefu da oisi leboto ma segala sesuatu yang terjadi di kolong langit, di bawah kolong langit ini kalau tidak didasarkan pada takut akan Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Ada berda yami ratalifusa iberege ba berhuho adre ena murai buah-buah baletede murai da fefu ia mai dolage bazura zango pakadre mikeno tabaso bayatifulu wa hulazi eli sile mudali jadi niha sile tede na mohalewe ya ba amai dola zi eli sile mudali na ilau mohalewe ba fangerege de dunia ni fa amai dola dai simane da egoi niha sile tede na lefa atua to bali fangerege de dunia ba bekoli ade to bakulinan dami geni basoda bayatiful ba mazui iwa bada hula zana kaule sana kaule adre
so gay khera ba da mefena la baso mantra irege na ido niha ba la dei mobiso. Ba iwa ba dai niha sila tede hula zanaka ule no ofena gule ido ba bina itetei hade yang abua vehede ena bui mobiso. Ba bereme aho iya fakama ido niha ba mobiso tolamate ni donia. Hade ke lu hadai. Na soba atua ira ama ina ira taliu sefefu ba le fa aho le fango siwa bui. Da ene sinia ba gamai dola dai. Le fango siwa bui. Alio le fa aho. Ira ama ina ira taliu sefefu da ega muata niha sisotede. Ba niha sile tede ba dia zalua. Areu aho mangosi baboi batanda beenia bahadia lua dania va zaya gele va nakadre nanu ido ule tola mate ha ilustrasi dai sini aja de nam hodreke ya ia da ni hasile mango khege fa tua ba lua fa atekiko irama irna irtalifu sefefu nasimane bahebi sa ina tola ta khege va tua ya dai data baso wada kedrama ina talifu sa tabaso zura gamai dola faza saranga wa fitu ayo ba zura gamai dola faza sara ya tifitu ya misi sobanomo mi bokai zura ni amonie ba data baso ba mami faiki ba layar dre imane ba ngoma fangata ufi Yehova bereta ba aboto ba dede ba baza betede ba leba dede ba atua ba hefotu. Ira ama ina ira telefefu takut akan Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Ada na omasi ita si duduhu faluka ita wa otede berhikmat ata ufi Yehova. Falua zomasia falua ba sumangeta ba da romalinia balalaba auri se roma ya mira talifuse fadu degu wasamesa itadre le somasi na la tetui ita ba mate farahu ita siletude le fa letude ba dae irama ina talifuse fefu le mo amakhaita dae ba zekola mayo dania no moya ba sekola no alawa sekola nia ba no oya gelar nia ba loanya satu da lo tenga bada ni hedrege zurazango pakhadre soal ba atua atau nia sino mo ba sekola atau nia salawafaka atau nia zoya gelar movinaita ijasa bahiza tobali siletude na ba vehede ba medromane na ba buah nia no buah nia silengaroro hewa ya lawa sekolah nia silengaroro tobali la kuru ber no korupsi tobari la kuru ber no hedrege na venia ifalua nga valuzila tule jadi tenga bada ni hedrege bazura zango pakhadre na iwa soal ba atua hadia tenga ba sekolah hiza ya mirama ina irtalifu sefefu ya ia da namu o khege va atua fa atule dede ba follow gelobalangi manifotoi fangata ufi lobalangi adra berda muguna sano fuli hadia ya bangata ufi lobalangi irama ina talifu sefefu bazura zango pakhadre ba zile soli mangavale nga eu ni fotoi yo khege ba tua ni data faiki hadeya si fofona na sehi wa aurinia na fa auriniadre no samo sumangi lo balangi punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah orang berhikmat. Si dua
Nasehi ka makaitania khezatuania. Fauma khedratalifusa. Oya sei mene bazura, he bazura ka maidola, he bazura zangopakadre. Enao sama-sama niha ifo sumange I ataufi ba I omasi zatuania I omasi dalifusania. Dao ni fotoy niha si sotede niha satua-tua ma orang berhima. Si telu nasehi ba adele dede balalahalew. Le mamakiko le I fakiko lalahalew balalaba auri seromauh. Dao ni fotoy niha si berhikmat. Si Eva sehi ba atule variabesa. Ini variabesa. Heba nave si fahuvu ba heba niha fefu. Na sehi variabesa ba si dudu saya dania itete ba numero 5 adre. Sehi ba atule lalabehede nia so dane ba atule dede. Dao niha ni fotoy berhikmat. Ada yang di fotoy ba atua-tua. Ya ia dao numero 2 na I roroge va aurinia moroi bangavalo hade ia zitola mamailung. O tede ia na irongo ngavalo vehede fehede silemoi balala sisehi fehede solohe ba gailungua balala ba auri seromauhe ba mazui sobehede sohopa avenia ba mazui fehede samoboho. Ni fotoy satua-tua na irongo fefu nga valevehede daw. Iramay na iratalifu fefu ba tola lete ala ia berme sokhenia vanahatede sokhenia va ohau dede ba iosisi hadia fodu ba zoma silo valangi fefu da. Iramay na iratalifu fefu ba ginete adre mogunay tertede da. Va sapua vehede sabele tola te farongoge baniha sato tenga siai haba vehede da yada hizai melalui media sosial. Na fasala dangada babo tuko babo sura nga vale vehede silesehi ba atosia iniha nga hene niha zopaso hadia yani fa emada hewa itenga bebeda tuturuda ba media sosial. Basi tapay da oya siya kay duria ni fotoy hoax. Si tola mamailungo ya ita. Niha si sotede mangelama iya bada iyo sisi hadia faudu bazoma silo valangi ba male. Da buah-buah niha si sotede. Adra berda moguna tao khege ufangavale. Sara imane fordodrongo ba mahal adre khilwalangi. Si dua boy abe ededeu na erongo linia. Si telu duhe dalingau bangavale huho samailungu. Basi Eva taha bebeu wangumae sila atul. Adra berda datatana badede dan itana badede moroi bazura kamay dola faza telu nga buah felezara imane. He onogu boy ositengage votu ke Yehova ba boy fatubu kheu vanekunia. No fuli ubaso samuzate ba enae ta fauge ita ba vopasoya ia ba nahia zamusana ta itongage lida telu Eva. He onogu boy ositengage votu ke Yehova ba boy fatubu kheu vanekunia. Dai tolo italo valangi babai buat de nyadre yaduhu mangadrita. Maadre sauhagele da Roma 5 soaya. Me efahau aga he bisa buah-buah si sehi, buah-buah si sotede berhikmat. Sangohege fa atua-tua si otarai rauke ba enal ma areu buah-buah ziletede
sila faudu bazomasi trauk. Maadre bologa de khema soaya. Me itaria ma okhege ba mafalua bua-bua ni hasil tede adre. Orang bodoh. Ba vehedema le fangenane. Ba vehedema asese mafukhui de navema. Ba vehedema asese malimo navema. Ba vehedema asese mafailungu ni habe. Eso aya bologa de khema bata. Ia dae bada Roma 5. Enau isi truhu bevema fehedema. Ena si truhu sama ema turia somusot dede. Sama ema turia bodara dede. Sanga aro ave. Sama lua basa ma ema si truhu ba fehede sangorudu sangosara fefuniha. Sawagela mabazoruko fahadra aga. Ena maukhega ba tua-tua. Yaya nasokhema bangata ufilo walangi. Ba dezo aya aga Yesu Keriso. Yaduhu. Yahobu fefu. Salom.